Kamiti ire rungamirite wejani bwa BURSARY ward-ine ya NJIA ni bethiritwe bakikatha matunda njira ciethiritwe jakioneka kiri BURSARY iji kumania na ngwataniro gatigati ka MCA wa ward iu uria nowe munini wa speaker ndene ya county ya Meru niwe Mwenda Ali. Antoni awe MCA uju naugite ni baguchitaniriria gutigira ana bara bakwe wa BURSARY iji ni bara bakubatara na nkuruki guteo mwana okae wa maita jairi taura gwakarikiri utongeria bwa ukabere. Ni kamiti ya wejani bwa BURSARY kiri utongere bwa ward ya NJIA ukulukira MCA wo na ura nowe munini wa speaker kiri assembly ya county ya Meru Mwenda Ali bakiaria wendeira bosemeni kolelia postmortem ya wejani bwa BURSARY baraizanite kiri budget ya utongere bwa Aritwa na ara bakiaria bakathite utongere bwa thirikari ya mama na kuo ndo atiatika MCA wo Mwenda Ali na gavana nontu kulukira ngwataniro eje ni bakona nitete na mbero ciara matunda muno kiri wejani bwa BURSARY kenda ukiria kithomo ward-ine u. Nkatho sana nontu bwa ofisi ya gavana His Excellency Kawira na ukilukira MCA wetu wa NJIA Mwenda Ali ura we deputy speaker wetu wa county yetu ya Meru nontu bakuona ibo ya tukarande na kamiti ire thre karinde na uasi na kinyana baraba ba disability baraba aretete form cio ikwari na form 32 na itombere kinya bo ba mbesa kuringana na ira cia kinyete ofisine so kambu ibo ya nontu NJIA inkoni twetete boya ukilukira ngwataniro ira iyo gavana na MCA wetu kinya kethira antu babaingi bakuiba kuri na ndwere yo utindwere yo irwari rwithero rwio ku rwari tindwa na ukilugirira MCA wetu bara barethera bakiaraniria na gavana ikenda tuona uwasi na tuona ukura nontu itwetete kweana mbesa ringi mweri wa kenda ya kwithirwo muciari utatumire form ya mwana ku kenda wa mbesa kana mwana ku ata ai mbesa round ye antu wita kulalamika naro ukithuka cia mwecimi wotheri iyo na form yeku ofisine na nango gwakikisira mweshimiwa wetu naritete ngwibwea no te anabo aya BURSARY kiuta tina ura committee yetete kamite ri o kuona mwana wenthe ya kwethira kwi mwana inyelekete muno mwana te na aciari u twe committee nwe tukuyukinya ari ombere buruke ku benefit kiri BURSARY ye nonto ana bara batene nya aciari bo bathiatela batutu aciari bo na itu tubati ubaloelia nara baina thine embinge kwa ndaromba ndoira cionthe ikwendelea ukiuanga mweshimiwa ate kurita ngoyanga na kurwa na gavana aiwa mweshimiwa bawatanirite na gavana na iba kurita ngoemwe na kwa maendeleo yo yabonia ura twetete akiaria MCA Ali na witekire budget yotongere bobwawe atira kwinangananio kiriana bonthe BURSARY ji kaeza na wananjira ya umana weru na akathiata kona umani boromete kinya kiri wejani bwa BURSARY kiri budget ndhiru na rakutwika kwina mtu kiumbe utonyerete BURSARY ji na njira ya wamba hiro itare mbere njia kwa ya BURSARY na tuonania kiusawa na kiuwasi na marieto ya nabato aire BURSARY ya ofisine itukuvile follow ups na nyashukuru itukuthiata ndio tukumeagoya na baada na double entries lakini tueta shukuru rimu itukubwa kwa changamoto kidogo itukwenda kuthiata pia tukabudi investigations no tuko na allegations that kwa na baero BURSARY double fortunately lakini tuibiro kwa mtu atere no aita ciaciari mbia ireko nashukuru mbia hiyo mtu kadhiata na tukameano ritango ireko na nweto mmenya twamwanika kianine wariko wa mtu mwana akona BURSARY uretho inde MCA uretho utongere no ngoto batiri ko tiata mbiwe ta witia mbi bia nontu kuna malalamiko yao na yenge muno kirana baraba ai double entries ana 15 akuyana banana itukuba malalamishi kwa mtu atira kitia mbire ko meto kenda kumeano nontu batu turwere NJIA turenda kurutangwe kiusawa kiu haki na kiuwasi akiuria aciari ni bethiro bakithiata mbeca cia BURSARY maskuru ne rira na baraewa kenda kwirio ntu ya bobumira barengire nkaromba aciari oibo mwana ku na BURSARY thiata shukuru nontu kwina amo wita shukuru ukaibwa mwana na BURSARY lakini kweta na haraka ibwa karabati boku bwitu kidogo ukaibwa mwana taimbi ikintu kya maana muno mwana kuibwa na BURSARY obwide follow up monko kinya shukuru nkiripotera weru njuma ku NJIA Gembe Central Beta wa Marion Karugi wa Kenywa.